heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Yeah. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel fear or dread. We stop existing and start living. Then it feels that always love's enough for us growing. So make a better world, make a better world, heal the world, make it a better place for you and for me. Šta je islam, evo šta. Kako zdravlje ste? Čisto srce, dobra duša, koja zna. Bio sam u svemu fonda na zdravlje, ali nema se sredstava za liječenje, to je teško. Kad nema se primati, to je teško. I onda tako da to teško ide. Nemate nikakvih primanja? Nemam primanja, pri dvoje, ja djece mali. Žena je poginula prije 4 godine i tako se pravi. I nekako, ako ovo je paket, primite ono, malo se ono i tako da nekako ide. Da, baš dobro nije, ali... Sa smirenjem treba primit svaki kraj. Gdje je sreća, a gdje žalost, hajde za nas. Ko se potom za života svog vlada, može reći da islamu pripada, a Bog znade ko je kakav, samo On nek udijeli milost vječnu robu svom. A Bog znade ko je kakav, samo On nek udijeli milost vječnu robu svom.